Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kuri bamwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mu biganiro byacu bya buri munsi by'umwihariko ahangana kuri umuhuzatsiri aho tubagezaho amakuru abagezweho, amakuru abasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba ari ibivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. By'umwihariko rero uyu munsi nk'uko bisanzwe tubagezaho inkuru ziryoshye kandi ziteguranye ubuhanga. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye inkuru igezweho higendanye n'ubukungu cyangwa se n'ubucuruzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hamwe n'ubucuruzi u Rwanda rukorana n'ibihugu bigiye bitandukanye by'amahanga. By'umwihariko rero uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe umutwe cyangwa se ikiganiro gifite ingingo igira iti ibicuruzwa 10 u Rwanda rutangaho akayabo rutumiza mu bihugu by'amahanga kurusha ibindi. By'umwihariko nkwibutsa ko nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel rwose reba aho hasi nimba utakora subscribe ukande subscribe ndetse kandi bigukanda kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Jye bugiye kubona muri iki kiganiro ndetse umuhumuza mbahaye ikaze nimujye kure. By'umwihariko u Rwanda ruri mu bihugu byashyize imbere cyane iterambere ry'inganda hagamijwe kugabanya ibicuruzwa bitumiza mu bihugu by'amahanga ndetse kandi hanakiyongeraho ibyoherezwa mu mahanga. Gusa mu bicuruzwa bikurwa mu mahanga cyangwa se bikorwa hanze y'u Rwanda y'igihugu harimo umuceri wihingwa imbere mu gihugu. By'umwihariko rero ngo mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwatumije mu mahanga ibintu bigiye bitandukanye bifite agaciro ka miliyari 6,500,000 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ngaya rero yaravuye kuri miliyari 3,100,000 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2017. Naho icyuho kiri hagati y'ibitumizwa mu mahanga ndetse n'ibyoherezwa mu mahanga cyari miliyari 2,300,000 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2024. Uyu mwaka wa 2024 wasize u Rwanda rutumije ibikomoka kuri peteroli bifite agaciro ka miliyoni 680 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe mu mwaka wa 2023 ibi bintu byari bifite agaciro ka miliyoni 621 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza izamuka ry'ijanisha ry'9.5%. Naho mu biribwa rusange utabura ku meza ya buri munsi cyangwa se utabura ku mafunguro yawe ya buri munsi kuri bantu benshi mu Rwanda harimo umuceri. Ibi ngibi rero bikaba bituma iki gicuruzwa cyangwa se iki gihingwa kiri ku mwanya wa kabiri mu byo igihugu cy'u Rwanda cyatumije mu bihugu by'amahanga ku bwinshi. By'umwihariko rero umuceri watumijwe mu mahanga mu mwaka wa 2024 wari ufite agaciro ka miliyoni 317 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye kuri miliyoni 239 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wabanje. By'umwihariko rero ibi ngibi bikaba bigaragaza ubwiyongere bwa 32.8%. Naho ku birebana n'imibare igaragaza ko isoko ry'u Rwanda ryari rikeneye toni zigera ku 5,906.9 mu mwaka wa 2024. Ni mu gihe umusaruro cyangwa se mu gihe uwasaruwe imbere mu gihugu wari toni zigera ku 141.9. Perezida wa koperative ihinga umuceri mu gishanga cya Kiru ho mu karere ka Gisagara, Jean Baptiste Bucyanayandi, akaba yabwiye itangazamakuru ko umuceri bahinga uri kuri hegitari zirenga 250 bakaba bakuramo toni zigera ku 1,507 z'umuceri utunganyirizwa hano mu ruganda rwa Gikonko cyangwa se Gikonko Rice. By'umwihariko rero uno muceri ngo ukaba ucuruzwa hano ku isoko ryacu ry'u Rwanda. Anga kandi yanakomeje avuga ko abahinzi bo mu Rwanda bashobora guhaza isoko rigiye ritandukanye, by'umwihariko amasoko yo mu Rwanda kubera imbuto nziza zera vuba cyangwa se zikaba zera mu mezi 4 cyangwa se kugera ku mezi 5. Anga kandi yanavuze ko bafite n'indi ntego cyangwa se n'umuhigo wo kuzamura uno musaruro w'umuceri ukagera ku kigero gishimishije. By'umwihariko rero mu bindi byatumijwe ku bwinshi cyane mu mahanga harimo isukari yinjiye mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Ibi ngibi bikaba bifite agaciro ka miliyoni 238 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe umwaka wari wabanje hari hatumijwe byubize isukari ifite agaciro ka miliyoni 192 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi bintu byatumijwe mu mahanga byinjira mu Rwanda cyane ni amavuta yo guteka arimo amamesa ndetse n'ayandi abikomokaho. By'umwihariko rero ibi byatumijwe bikaba bifite agaciro kagera kuri miliyoni 207 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe mu mwaka wabanje hari haratumijwe ayagera kuri miliyoni 237 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Si ibyo kandi gusa hari n'ibindi bitumizwa cyane mu mahanga byinjira mu Rwanda, harimo imodoka nazo ziza ku rutonde rw'ibitumizwa mu mahanga biturutse mu mahanga byinjira mu Rwanda. Harimo imodoka nazo zikaba zaratumijwe mu mahanga mu mwaka wa 2024. Izi ngizi rero zikaba zari zifite agaciro kagera kuri miliyoni 108 z'amadolari Leta Zunze za Amerika, mu gihe yari miliyoni zigera ku 113 z'amadolari Leta Zunze za Amerika mu mwaka wari wabanje. Ikindi kandi gitumizwa mu mahanga cyane ni sima yaguzwe mu mahanga ifite agaciro ka miliyoni 94 z'amadolari Leta Zunze za Amerika, avuye kuri miliyoni 67 z'amadolari Leta Zunze za Amerika mu mwaka wari wabanje. Naho ikindi kintu gitumizwa cyane mu mahanga kinjira mu Rwanda harimo amafi. Amafi nayo rero yatumijwe mu mahanga akaba barirwa agaciro ka miliyoni 92 z'amadolari Leta Zunze za Amerika, avuye kuri miliyoni 70 z'amadolari Leta Zunze za Amerika mu mwaka wari wabanje. Ikindi kintu cyatumijwe mu mahanga cyane ni insinga ndetse n'ibikoresho by'amashanyarazi. Ibi ngibi bikaba byaraguzwe ayafite agaciro ka miliyoni 85 z'amadolari Leta Zunze za Amerika, mu gihe mu mwaka wa 2023 byari byaraguzwe byari bifite miliyoni 62 z'amadolari Leta Zunze za Amerika. Ikindi kintu gitumizwa mu mahanga cyangwa tumijwe mu mahanga cyane kinjira mu Rwanda harimo imiti ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga. Ibi ngibi bikaba byaratumijwe mu mahanga mu mwaka wa 2024, bikaba bifite agaciro kagera kuri miliyoni 82 z'amadolari Leta Zunze za Amerika, mu gihe umwaka wabanje byatumijwe mu mahanga byari bifite agaciro ka miliyoni 91 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Naho ibikoresho by'amashanyarazi bitanga amajwi ndetse n'amashusho byaguzwe ayagera kuri miliyoni 75 z'amadolari Leta Zunze za Amerika, mu gihe mu mwaka wa 2023 byari byaguzwe ayagera kuri miliyoni 142 z'amadolari Leta Zunze za Amerika. Ibi ngibi kandi biteganyijwe ko agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kaziba icyuho kabiri kakava kuri miliyari 3 na miliyoni 500 z'amadolari Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2024, kakagera kuri miliyari 2 na miliyoni 300 z'amadolari Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2029. Ni mu gihe kandi agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga ugereranyije n'ibitumizwayo kaziyongera cyane kakava kuri 61% yo mu mwaka wa 2023 kakagera kuri 77% mu mwaka wa 2029. Ni mu gihe kandi mu kongera ibikorerwa mu Rwanda cyangwa se made in Rwanda bikaba bizagira uruhare mu kongera ingingo y'ibyoherezwa mu mahanga, harimo ibingibi biteganyijwe kuzamuka ku kigero kigera ku 13% buri mwaka. By'umwihariko rero ibicuruzwa u Rwanda rwatumije mu mahanga kurusha ibindi mu mwaka wa 2024 harimo ibikomoka kuri peteroli bifite agaciro ka miliyoni 680 z'amadolari Leta Zunze za Amerika. Umuceri uza ku mwanya wa kabiri ufite agaciro ka miliyoni 317 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, hagakurikiraho isukari ifite agaciro ka miliyoni 238 z'amadolari Leta Zunze za Amerika. Igicuruzwa kiza ku mwanya wa kane haza amavuta yo guteka afite agaciro ka miliyoni 207 z'amadolari Leta Zunze za Amerika. Ibicuruzwa byatumijwe mu mahanga biza ku mwanya wa gatanu haza imodoka zifite agaciro ka miliyoni 108 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. By'umwihariko ahangaha ni kuri umuzasira nkwibutsa ko nibwo bwambere kuri YouTube channel, nimba turakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge nditsiyero muhumuza andi makuru agezweho mu kanya.